Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi ukudlala nje kancane sisebenza ngazo izikwele nama-rhombus sibone ukuthi sizophumelelaphi. Nathi ngiqale ngidwebe la, umdwebe wami wokuqala sizozama ukuthi senze isibonelo ngawo. Asithi lana nje ngoba sibona nginomdwebo wami esengivezile ngale impawu ukuthi ama-side akhona noma imigqa yakhona iyalingana. Okusho ukuthi singasho ukuthi iyebo i-rhombus. Kodwa ungadideki. Nalo mdwebo engisanda ukudweba la ngaphansi ungaba i-rhombus kanye naleso sikwele singaba futhi i-rhombus. Uyabona indaba ye-rhombus, i-rhombus angithi ifuna ukuthi yonke imigqa yakhona ibe parallel futhi imigqa yakhona ilingane. Nesikwele imigqa yakhona yonke ilingene. Okusho ukuthi zonke noma ngingathini zonke izikwele zingaba i-rhombus kodwa i-rhombus ayizuba isikwele ayizuba fana nezikwele ngaso sonke isikhathi. Uyakuzwa lokho? Awuthi ngizama ukukhombisa la. Noma sithi ukuzama ukudlulela kwesinye isibonelo sibona ukuthi singasebenza kanjani. Ngidwebele la i-triangle yami ecishe ifane ne-diamond, uyayibona? Inhle kakhulu, muhle kakhulu lo mdwebo wami cishe ufane ne-diamond. Bangiza la ngaphakathi nendawo ngivene ngunqamula. Uma sengunqamuleleke umdwebo wami ngifuna ukubona ukuthi la phakathi nendawo thatha ngifaka ichashaza lokukhombisa ukuthi isenta le yangaphakathi nendawo ngibona ukuthi singaphuma nani. Yabona lo mdwebo wona lo usudwebelela nawo singawubiza nge-rhombus. Uyabona ukuthi awususona isikwele kodwa uyabona ukuthi imigqa yakhona injani i-parallel. Uyabona ukuthi njani iyalingana, okusho ukuthi singawubiza nge-rhombus kodwa uyabona ukuthi awufani nesikwele, okuchazayo ukuthi izikwele zonke akuzuba zingaba i-rhombus kodwa ukuyidweba i-rhombus angeke kuze kube isikwele ngaso sonke isikhathi. Asibone ukuthi kuwo lo mdwebo wethu singadlala kanjani nje ngawo sibone ukuthi singaphuma singangena siphume nani. Asibone sesihlukanisile ngaphakathi okusenzeleni okusenzela ukuthi siphume nani nama-triangle abe mabili. Uma semabili-ke lama-triangle uyabona ukuthi nje ahamba ngokulingana, ahamba ngokufana, okungafuni ukuthi sikubize ngegama elithize. Uma elingana lama-triangle ethu noma emeveza ukuthi anokufana. Asibone ukuthi singaphinde sithi sibiza ngobani. Ngase singaphinde sithi basifaka i-altitude. Ngifuna ukuthi ngizoyithatha ngezansi noma ngenhla. Basifaka i-altitude la ngaphakathi. I-altitude uyayazi ukuthi kuvesela kube umuqa nje ofika phakathi nendawo komdwebo wethu. Ufika unqamule, ukunqamula kwawo ukwakha amanye ama-triangle. Uyabona manje ukuthi nje busunqamule lapha phakathi kule triangle lethe phezulu. Usukhiphe ama-triangle abamabili ekade injani ekade iyodwa i-triangle yethu. Asibone-ke ekuphumeni kwalawo ma-triangle kwaba nethuba lani. Kwaba nethuba lokuthi sesine right sesingaphunyelwa ama-right angle. Ngiveze uphawu nje lodwa lapha le-right angle yethu. Bangase ngehlisa i-altitude yethu le ncese angithembe uyayibona mncane mdwebo wami. Ngehlise i-altitude leya nangakhona uyabona ukuthi sengithola ithuba lani lokuthi nakhona ngezansi ngiphinde ngibe nama-right angle. Uyayibona ukuthi ngapha phezulu phambi kokuba sibe ne-altitude yethu besikwazile vele ukuthi sibe nama-angle anjani akhipha amanye ama-angle. Siphinde futhi sathola nethuba lokuthi kube njani siphume namanye ama-angle esingabiza wona ngani manje ngama-right angle laphaya eceleni. Angithemba ukuthi athi ngithi ukuzama ukuvezana ngapha. Angithemba ukuthi uyabona ukuthi umsebenzi we-rhombus akusiwona umdwebo we-rhombus awufani nezikwele ngaso sonke isikhathi kodwa nakanjani izikwele ziba yini zonke ziyi-rhombus kodwa kusho ukuthi ukudweba i-rhombus kwethu kufana nezikwele konke. Asibone noma uma ngase kuthiwe besinani sifaka i-altitude lapha phakathi nendawo. Uyabona ukuthi imidwebo yethu iyanda iba mningi.